Isithole sabafundisi ngabe umfundisi kodwa abazalwane bakubanikela ngemali encane cha lokho asikugweme singasayenzeki lokho bese isikhandiso isithole sabafundisi sasikhandiso special bakhala abafundisi futhi ngokuningi bathi cha amasendawo kwabi khona so therefore special sesizo extender ispecial sesithole sabafundisi nge10 days only from May 1 to 10 January isithole sabafundisi satholakala lapho ndabezitha inyanga yamacala ngithela kudinga ingulube ephilayo udinga ikhanda lengulube ozolisusa wena ngokwakho emgodini bese lihluma imithi sikubele phakathi ebandleni lakho kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi lengulube lozibela ngezakhe izandla nokuthi ikhanda lizobe selise emgodini webandla lakho lapho khona uzobusesa khona amandla ngendlela ezahlukahlukene yengisalabe kakhulu lezo thole leso kodwa wena ufene ikhanda ufene ngulube ephelele ikhanda zolikhibona ngokwakho uzwana lengulube leyo okubalekile nokuthi kumele uqikelele ukuthi wazi ukuthi ubungozi vele bukhona kodwa ngawe ngeke kube khona ubungozi bangabuzana nomthetho umthetho omunye vo kusithole sabafundisi uthi umthetho uthatha imali abazalwane abanikele ngayo ngaso sonke isikhathi uyikhathi kancane emakhoneni bese iyoshizo lebahlanganise nomuthi ozogeza ngawo wena each and every week once a week ngalo ndlela bese emva kwalokho uthatha 200 emalini abanikele ngayo kathi akasithi ngalesandile nginikela 100,000 wona ungithi ka 200 rand wena 100,000 enyawo lemali kakhulu uyichinje zamakhono isikwezile imfundo nohambayo umthetho yilowo awukho bunye awubulali umuntu futhi akulimali umuntu uma ngabe wena nomthetho kodwa ke qinisekile nje liphelele uma ngabe uzokhetha kulo mthetho lembili uzokubona kwezikade emthini isithole sabafundisi sikhona sasafundisa satholakala uma ngabe umfundisi ungafaka isithole lodwa ukuze kuphele unyaka abazalwane sabaza bayakwazi ukuthi bangavala ngasithole beyokulu uvela ngasithole ibhawu bangasenzi ngokugweme umfundisi wami abazalwane bakho babaholile noma banemali bahlala bacabanga ngaso isikhathi ongasufu usongaphila imqhubengweni yabo acabanga mhla namalanga nsuku zonke balala bavuka bacabanga wena njengomfundisi wabo ungathi umfundisi kodwa uhamba ngemoto entokotokozayo njalo imoto yakho kumele ubone ngokumakhini kungene ngaphansi before isonto cha umfundisi ungakwazi lokho abanye bambe nangeenyawo kodwa umfundisi ngawuvumeli lokho uthola umfundisi sikhona ubufundisi buyakhuliswa ubufundisi buyakhulelwa buyafana nawo kamabandla ungawubumi wabona abadla nganye bakutshela uma ngabe usafuna ukuthi khotho mukena uyokhotho mukena uyonikela ngama5 bobo nangabona kanti kuze kubuye uJesu uphela ngeke kuthiwe handsome ngoba ungavumeli lokho umfundisi umuholi uzohola kanjani abantu uma ngabe wena uhluleka uphila ngoba phela uma umfundisi uyafana nomhlabathi mina ngithi ufana nomhlabathi ngoba phela abantu baza kuwena bazofuna imfundo nokufundiseka kabanzi noma impilo nangosimo senhlalo ngakho ke uma ngabe wena mhlabathi ungafundanga ucabanga ukuthi impilo uzoyifundisa kanjani ngoba ngeke uthi inhlabathi lengafundanga bese ithele izintsha nezinhle umfundisi wami phakama manje sithola sinabungozi ngaleyo ndlela leyo umngozi vele bukhona kodwa buzokhanda wena mfundisi liphakamisa badala ukugcwala ukuthi mfike emadleni lakho kuma imoto kufika abazalwane banikele into engasuka mphansi ujabuye nawo uzichenye ngomfundisi ungaliphi upulpit ushumela uzuthi uyokujukela ama-100 inyanga amacala seyidile sikhumbule zekana xazulu uzibe inkinga usho nesixazululo